Mama wakwaba aha GCN page so meeting ede adwa searching and then the day the kanya wode ATM ya mesra na wa subscribe to my channel. We are now don sa emia be on so we a notification and the sun news said we to bia we be atie and also we be ahwe GCN page ha. Asante region titiripa Kumasi for enende omwani age a omo ebo his excellency na Addo Akufo Addo na bawso ni na enesani na ne se ye Kumasi international airport sisi e hwa ye fufuru dwan hwa ye fe na eno na Asante region omo etrese akakakra bi na trese his excellency na Addo Akufo Addo ye projector or start ewo Kumasi international airport no or the abewie ntino Asante for HSA yomu de ye papa omo appreciate his excellence na Addo Akufo Addo omo HS Yakupon enhira ono na eye uraba womia omo amembu ya omo ebui na do fia beka ya eye his excellence na Addo Akufo Addo ebayi nyawo bebre na no de aba one district one factory eguso ayekoso free SHS aba napco ayekoso na de ade a Ghana fon so omo hu hwe na Addo na membu eja membu enyenyenyenyenyenye ewo Ghana for mpenifo ma besi na Addo no onye kra ebi mu se na Addo good because Dr. Kwame Nkrumah kro je fa hudie de ma Ghana no oye free SHS no wan fama the whole Ghana oye no region kakra bi na Addo eba ye the whole Ghana ode aba 1D1 FB koso ene na nsen agenda 111 na Addo eso de eba na de Ghana fu bi da na se bi mu se na Addo kon kra na Addo obeye president niam ogusu a oye no bako Kumasi international airport a chese sisie no ufi wo ya Asante na ufi amanone eba unkosi ehie enkran ansa na wasan so afa flight aba besi Kumasi dadi we straight to Kumasi airport sim na wafa kana chese bia befa no wafa na ade ade a na no na Asante for HSA na Addo wa chese odo Ashanti region ampa esign project a waye de amomo enti no mo HS omoda his excellency na Addo Akufo Addo asepapa na ensem saying eno mo omo HS Kumasi international airport to be completed soon. God bless Akufo Addo and Bawumia government enti ensem way na wode etuya government only policy there be ye de any policy enti momo de ne de ye de ne say ye say ye kana wa mpene a na ye de veranda boys ne azoka boys ne mule jimifo no na ye de omo aba na ya meska kakrama okateche free fan no fix the country for no no ma share jimifo bi te say Kofi Blay no yellow say mon konko ye yi a way demonstration na wadwene ye adwuma for the first time wo de wo si we su hu ya wo so wo de wo ye jimifo wo ye NDC ni jimifo na we su hu ya for the first time in our life, in the life of Ghana. Assembly plants aye they assemble cars aba Ghana we nyansani a me ye nyansani ntini minim say nne na ye hihye ne keke wa ha ochina bi beba afi de ye be manufacture parts and things here na mesre wo say Ghana for pa nti e dia kra nti mo gidi pa say de betumi asolve ane mahama mo nti mo ye sure pa say mahama nkwa na betumi asesa Ghana for 4 years mo jimi o mo bebre mo atwene nya adwuma o obi aye minister waye MP waye vice president waye president se o vision so person ye bibia e to the first thing I was so creative o sere wo man for no ye mfa eto e mama ye say ye di be ye concert and answer dey but ye catch wo man for no say ye eto na ye me for the grace you know tiase ye de zoom aban before so be hu say ye de zoom no na ye dem ye be for 10 years ye na de um be dem but ye time you know then ye beti ma ya ye benya nkania ofre o man sem ene ye na obi anfa dwemra e wo se ye tutu eto na ye kra mu bum ye beti ma boa amba so ye di mfiem yenu timi to post to light ade abande ne hu bewura mu ne se abande hu se ye tu sa na mo na duru ye ne dia ho de tu fom sisi ye light pole abande hu se ye duru level a ya achieve no emiadom me bushie na wo ye
obefma electricity for be fine money guzuma yen street boss no yen yankasa and say disika e de tua meter ni yesa de taxi em yesa tua meter fee meter ni yesa to meter yetimi yesa de we me yedwuma adan ya ye yenka bom yetimi yenka bom ema ye kan hu bom say okay ye pese ye say nti kan bom e bi na do start no menia no Ghana for enye se wo gisika na sebe se de o makan hu se o rekoto private jet ana o da alupe mu osoro me ba cho ye wo blotira obi afu ye fe so ba gwa ya fu play afu ntini ye hu play me ba cho play be na toilet ni ba toilet ba fu mu nim to say wo dwene ho a won ti ase play be wo dwene ho a won ti ase see what the sikara ko high private jet and o jale osoro and o didi osoro na plane no edi 4 days osoro alupe no edi 5 days or that soro sense wi mu sa alupe be sense wi for 2 days bra a o go jare akodem akoye and o go esi and o didi wom and o fufu wom ti say so kam mutu na ewo choba na oh edien ti dey say boy sa nti obaji sa yi sika eto we no eda ko han alupe no wadam na afi se woni adwene hwede na tifie duro ka obetime dia brose de ko bi akọ because after all wabọ ne bra de wadru edien biu no ope sika pimpim ko de ode ko ye ba ha papa ibra e bre wo man Ghana ho na nipa Ghana fo se ye nyina ye ni mu ye de otan e be dinatam ye de otan ebe gu n'anim ase ye de wotan ebe kesem a ensem fata to papa yeso nyame hwe na nyame e wo so wo hwe na se ade a enye ne ye di nipa no ye nim pefe discount a wo so ko bodua wonim pefe se ade na wo ye no enye wonim enso wo ye de esan se enye wabanya esan se wako pesika miera mawunti esan se woko pesika bi ne amfa mawunti no mo wa yatamfo mo ye wambofo matimi atiko sei me kura mi nikapre eni tro mi a menyi nipa kura nu handle kura anhwe mi page no etimi aka me ho me anko a e gada aka me nsase se me de ko boa foforo minkuwa se mabu na wo makura ase no e wo se me yibi bidi boa wo he obi e ba pese me kase mu eche obi a aban adwuma se government bi adwuma na mabu oga na kra na se wo ye obi a wo wadwene a e ka kire plane aban adwuma ne dwuma e so mu ne gida na ban adwuma ka kire yesen kromu ha obi a wo do chi yenka kromo omo ye millionaires ni adi nyina omo nya ban adwuma obi ya ban adwuma no ni wo bo sika no de ko bi na obi adwuma no ja ban adwuma no e butia wonu musa brofu animbre government work abrofu me boa mo de mo ntromra mo sore na ban ni mi adwuma na ban ni mi